جه اکران نوچه تیوی دما خوش به تماشاوان هجا بگرگترین نوچین کو د ناوا روژه د قومی نه د بولتنا داویا شوی د جوړه پیشکش بکم. پشتی سه روزان جراوستاندنا ایریشین دجبرین امریکا و ایرانی و دمکی جه آرامیا دنافبره هر دو ولاتان ده جارکدن ایرانی بدرونان ایریشی ولاتین هرمی کر. ایرو ده مجمرین پشتی نیوروی ده ایرانی ایریشی باشور کردستان، عربستان سعودی و اردنی کر. دولتا ایران بدرون بمبار کری ایریشی در دوران نافچه کویه یا سرب پارزگاه حوله وکر. د ایریشی د پشتا زانینگاه کویه هات ارمانج کرن کول پشت ویجی چیای هیبت سلطان هیا. پشتی ایریشی لبشک جی چیای هیبت سلطان شواتک درکت. ده همان دمه ده پارتیا آزادیا کردستان پاک بداخویانیه که دا زانین کو بچار درونان ایریشی بارگاه چمشاره یا سپایا نتوی یا کردستان و بارگاه پاکشار آ پارتیا آزادیا کردستان هات کرن. تکلداری زیانین ایریشی تا آگاهی نهاتنه بدست خستن. ده همان دمه ده روپلا فرمی یا وزارتا پاراستنه یا عربستان سعودی بداخویانیه که لسر حساب خوی اکسیر آگاهاند کوان بالافرین به مروف این کجهیلا کومین چکدار این سر به ایران و هاتن آویتن آنین خواره. ده داخویانیه ده هاتا گوتن کو اف بالافر جا آخا عراقی بر به عربستان سعودی و هاتبون آویتن. لگوری آگاهیم بردست اولا فر هول ددان کو پیگهن پترول ین لروجهلات عربستان سعودی ارمانج بکن. وزارتا پاراستنه یا عربستان سعودی دداخویانی خوده او آگاهی جدان. ام ایریشن به بالافرین بیمروف این میلیسن عراقی ین کجهلا ایرانی و تین پشتگیری کرن شرمزار دکن. ام تکزیه لسر بریارداریا خواه یاج بو پاراستنا اولهی، سروری و آستن کرنا لدیجی ایریشکاران دکن. اما فی خوی برسفداین وان به بکرنان دپارزن. فرمانداریا گشتی یا هیزن چکدار این اردنه راگاهاند کو بالافرین هیزا هوایی یا قرالیت روژا دوشمه سبه دو درونن ایرانی کو بر به اردنه و هاتبون آویتن خستن خواره. فرمانداری زیده کر کو ددما خستنا درونان ده تو قربانی یان زرار مادی نهاتن اشکره کرن. پشتی خستنا درونان تیمین تکنیکی و اولهیه به برماهین درونان را مجول بون و جه اوله کرن. فرمانداریا گشتیا هیزن چکدار این اردنه لیزیده کر کو او نها چاودیریا قادا هوایی یا ولید دکن. هر وها فرمانداری اشکره کر کو اوش بو روبروبونا به هر گفا لسر اولهیا اردنه را آماده نه. سروک وزیر هرما کردستان مسرور برزانی جوینه که چاپمنی لدارخست. تیدا بالکشان سر روشا هرمی تکلی اندنافبره هولیر و بغدایده آوا کرنا کابینه دهم و چند پرزگریکندن. سروک وزیر هرما کردستان مسرور بارزانی درباره پرسگریکن آبوری و سیاسی باشور کردستان و عراق ده جوینه که چاپمنی الدارخست. درباره پرسگریک و قیرانان ده مسرور بارزانی گوت کو هنج پرسگریکن هیین لباشور کردستان به تواهی حرم و گریداینه. بشیکی کشکان لهمون ناوچکه هر وقت خوشتن دزانن گرجی و شر و پیگدادان لم ناوچه تاکو استبرو کتای نچو اما قلق و دل راوکی لهمون ناوچکه درست کردوا و کشا و آسوارکانیشی همون ناوچکانی هر وها لسر هلوستا باشور کردستان یا لهمبر وی روشه وها آنی زمان. بەڵام هەڵوێستی یاریمی کوردستان زۆر دیار و ڕوونە ئێمە لەگەڵ چارەسەری ئاشتیانەی هەموو کێشەکانی لەگەڵ ئەوانین شەڕ و تند و تیژی لە ناوچەکەدا بەردەوام بێ و بێگومان هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لە هیچ شەڕێک و لە هیچ تند و تیژیەک و دەمانەوێت کێشەکان بە شێوەیەکی ئاشتیانە لە ناوچەکە چارەسەر بکرێن. مسرور بارزانی د بشک دن آخافتن خود سپاسیا خلکن باشور کردستان کر و گوت او نونرین راستقین این گلن. نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵکین و زیاتر لە هەموو کەسێک پەرۆشی ژیانیا و خەڵکەین من سوپاسی خەڵکەکە دەکەم و دەزانم کە ژیانێکی تۆزێک دژوارتر و ناخۆشتر ئێستا هەیە هەم نرخەکان بەرز. سەرۆک وەزیرê هەرێما کوردستانê derbarê avakirina hikûmeta Herêma Kurdistanê de jî wiha got. لە سەروازی ناوخۆش خۆشتە نەزانن ئەمە نزیکی 20 مانگە ئێمە هەڵبژاردنمان کردووە بەڵام
تاکو ئێستا بەداخەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک ناوتووە. حکوومەتی خەڵکە، پەرلەمانیش پەرلەمانی خەڵکە. پێمان وایە کاراکردنەوەی پەرلەمان، دروستکردنی حکوومەت پێش هەموو کەسێک لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندایە سیارەتە گەورەکە دەکەوێتە سەر ئەو لایەنە سیاسیانەی کە وەکو نوێنەری خەڵک دەنگی خەڵکیان هەیە و بۆیەش من جارێکی تر داوا دەکەم هەر لە ڕۆژی یەکەمیشەوە لەگەڵەوە بووم کە پەرلەمان زوو دەست بە کارەکانی خۆی بکە، حکوومەتێک پێک بێ کە ڕەنگدانەوەی هەست و خواستی خەڵکی کوردستان تێیدا بەرجەستە بکرێ. هەروەها دەربارەی پرسگرێکە بنزینê de jî Mesrûr Barzanî ragihand kowan ji hikûmeta Iraqê xwestiye rêjeya sotemeniyê ji 5,000 bermîlan zêde bike ji bo zêdeyî 126,000 bermîlan di rojê de. Herwiha ji Wezareta Çavkaniyên Xwezayî xwest ku ji bo her lîtreyeke benzîna normal nirxê 850 dînarî derbas nebe. Serokwezîr got ku kêmbûna kehrebeyê ji ber kêmkirina hilberîna gazê ya ji hêla dana gaz ve li Kormorê ji ber metirsiyên ewlehiyê ye. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazî li Konsulê Giştiyê Fransayê yan prêm kir. Her du aliyan li ser rewşa giştiya Iraq û Herêma Kurdistanê pêşketinên dawiyên li herêmê nêrînên xwe parvekirin. Mesrûr Barzanî bi boneya bidawî hatina demakar a Konsulê Giştiyê Fransayê yan prêm serdaneke xatirxwestinê li darxist. Mesrûr Barzanî di derbarê karê prêm yên di pêşerojê de serkeftin xwest. Ji aliyê xwe ve Konsulê Giştiyê Fransayê yan prêm spasiya xwe ji bo hevkariya xurt anî ziman. Prêm destnîşan kir ku piştgiriya saziyên hikûmetê di serkeftina konsulxaneya welatê wî de roleke girîng lîstiye. Mesrûr Barzanî û prêm li ser rewşa giştiya Iraq û Herêma Kurdistanê nirxandin kirin. Ji destpêka sala 2026 ve dewleta Îranê bi hezaran kes darvekirine. Hejmara darvekirinan gihiştiye asta herî bilind. Li Sinê dewleta Îranê 3 kes hatin kuştin. Li bajarê Sinê ji aliyê Îranê ve wênekêşek dayîk û xuşka wî hatin kuştin. Li gorî agahiyên medyayên Îranê li bajarê Sinêyê Rojhilatê Kurdistanê mêrek û du jin bi guleyan hatin kuştin. Hat eşkerekirin ku hêzên ewlekariyên Îranê gule li wênekêş Mehdî Tewekkulî yê temen 37 sal û malbata wî reşandine. Di encamê de Mehdî Tewekkulî dayîka wî Meryem Aslanî û xuşka wî Sumeya Tewekkulî hatine kuştin. Polîtîkayên darvekirinê li Îranê bênavber berdewam dike. Cezayê bi darvekirinê li ser 3 girtiyan lê girtîgeha Gombitkaus û ya Erdebîlê hatin bicih-anîn. Di heman demê de hêzên Îranê du welatiyên Kurd ên ji gundê Şaînî girtin û ew birin cihekî nediyar. Cezayê darvekirinê li ser sêgirtiyên ku di nava wan de di girtiyên Turkman bi navê Cevat Mîhresanî û Emîr Abbas Hatimî li girtîgeha Gombad de Kabûso hatin bi darvekirin. Di heman demê de Selman Xulamî welatiyê Tirkî li girtîgeha navendî ya Erdebîlê hat bi darvekirin. Selman Xulamî 3 sal berê bi tuhmeta kuştin di şerekî de hatibû girtin û cezayê darvekirinê lê hatibû birîn. Ji aliyekî din ve hadîsa Modvêrdî welatiya 24 salî û yek ji kesên ku dixwepêşandanê Çileyê de hatibû girtin di du dozên cuda de ji aliyê dazgeha dadwerî ya Îranê ve bi 3 salan cezayê girtîgehê lê hat birîn. Her wiha rêxistina mafê mirovan a Hingawê diyar kir ku hêzên Îranê du welatiyên Kurd ên bi navê Fuad Şadî û İsmaîl Xatirî ku ji gundê Şaînî ne girtin û ew birin cihekî nediyar. Derbarê çaranûsa wan de jî te agahî tune ye. Rêxistina mafê mirovan a Hingawê da zanîn ku Adil Reîs Qenafetî welatiyê Kurd û yek ji wan kesên ku dixwepêşandanê Çile de hatibû girtin neh meh cezayê girtîgehê lê hat birîn. Li gorî rêxistinê Adil Reîs Qenefatî ku berê du meh di bin çavdêriyê de mabû vê dawiyê ji aliyê şaxeke dadgeriya Cezayê ya Eşkanayê ve bi tuhmeta neguhdariya berpirsyariya hikûmetê neh meh cezayê girtîgehê lê hat birîn. Li gorî çavkaniyên agahdar doza Qenefatî ya din
هین جی لدادگاها شورشê berdewam dike û hên jî biryara dawî bi fermî nehatiye dayîn. Serokwekîla Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliçkoçî derbarê geşedanên Rojevê de li meclisê daxuyanî da. Gulistan Kiliçkoçî diyar kir ku qanûna çarçoveyî destpêkeke û divê dibin banê partiyên meclisê de desteyeke şopandin û çavdêriyê ya aştiyê were avakirin. Basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet bu hafta da yine Serokwekîla Koma Dem Partî Gulistan Kiliçkoçî li meclisê bi daxuyaniyekê diyar kir ku ji bo qanûneke çarçoveyî ku hemû kesan bigire nav xwe muzakere berdewam dikin. Wiha got. Di pêvajoya aştî û civaka demokratîk de em di arifeya zemîna hiqûqî de ne. Divê ew qanûn hemû kesan bigirin nava xwe û hiqûqa kesên vegerên tev li siyasetê bibin divê ava bike. Desteyeke şopandinê ku bikare pêvajoyê birêve bibe divê bê ava kirin. Liv û tevgera li ser qanûna çarçoveyî dê berdewam bike û ji bo qanûna çarçoveyî muzakere didome. Gulistan Kiliçkoçî di berdewamiya nirxandinên xwe de ji bo şopandina pêvajoyê pêşinyara avakirina desteyekî kir. Divê hemû kes vê firsenda dîrokî baş bikar bîne û destê xwe bike bin kevir. Divê ji bo pêkanîna qanûn jî meclis berpirsyariyê bigire. Desteyeke şopandinê ku bikare pêvajoyê birêve bibe divê bê ava kirin. Piştî qanûn divê di qanûnên pêşiya demokrasiyê astengin weke qanûna terorê bêne guherandin. Weke Dem Partî em ê helwesta xwe ya pêşxistina pêvajoyê bidomînin. Firsendeke dîrokî li pêşiya Tirkiyeyê. Li ser pirsa rojnamavanan Gulistan Kiliçkoçî diyar kir ku heyeta wan a îmraliyê danûstandinan bi partiyên siyasî re têkildarî qanûna çarçoveyî didomîne û da zanîn ku hîn jî dîroka qanûna çarçoveyî nediyar e. Lêberiya meclis bikeve betlaneyê dê derkeve. Serokwekîla Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliçkoçî herûha di derbarê qanûnên torbeên nû de ku dê werin meclisê jî wiha axivî. Ew gaveke erêniye. Li hêjî divê qanûna torbeyê de xwendekar bi endamtiyên rêxistinê tên sûcdar kirin û mafê wan ê perwerdeyê tê bin pêkirin. Xwendekar ji ber ku derdikevin xwe pêşandanên ku ji mafê wan e tên sûcdar kirin. Gulistan Kiliçkoçî anî ziman ku bi qanûnên torbe zarok wekî sûcdar tên pênasekirin û ha dirêjî da axaftina xwe. Em li dijî van bicîhanînanin ku zarokan ceza dikin. Em ê di lijneya giştî de jî li dijî vê yekê derkevin. Hin kes ji ber ku hevalên me yên parlamenter li dijî sûcdarkirina zarokan derketine êşên xwe weke bihane nîşan didin û dikin armanc. Di dawiyê de Dem Partiyê diyar kir ku ew ê heta dawî li dijî biryarên ku zaroka ceza dikin derkevin. yasa geliyor ve bu torba yasanın da aslında yine temel hak ve özgürlükleri genişleten, eğitim hakkını büyüten. Berdevkê AKP Omer Çelik têkildarî pêvajoya aştiyê de li navenda giştiya partiya xwe daxuyanî da û geşedanên dawî nirxand. Omer Çelik destnîşan kir ku heta meclis nekeve betlaneyê ew ê qanûna çarçoveyî dernixînin pêş. Tekrar yüksek bir azimle, kararlılıkla Pêvajoya aştî û civaka demokratîk di Rojeva Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê de ye. Derbarê geşedanên dawî di Rojevê de berdevkê AKP Omer Çelik li navenda giştî partiya xwe daxuyanî da. Berdevkê AKP têkildarî pêvajoyê û geşedanên li herêmê û rewşa siyasî di civîna desteya rêveberiya navendî de nirxandinê berfireh kirin. Omer Çelik got ku pêvajo di qonaxeke nû de ye û wiha berdewam kir. مرحلەیە نو ئەوە گۆژ بۆ چەکژی دەوری رابن زەمینە حقوقیە. ئاواکردنا زەمینەکە حقوقی گرینگە. Divê pêvajoyê de rexneyên erênî giringin. Lê li ser navê rexneyan, rexneyên hildiwişînin bi pirzgirêkin. Me gelek caran ji bo demokratîk bûna Tirkiye reform kirin. Çelîk di berdewamiya axaftina xwe de got golê Tirkiye hemû welatî wek hevin û wiha pêde çû. Qonaxa em gihîştinê merheleyeke krîtîk e. Divê hemû kes li dijî sabotaja pêvajoyê bi hestiyar tev bigerin. Heke em gihîştin Tirkiya bêteror, hemû welatiyên me dê xwe zemîneke hê baştir bibînin. Heke em îro ji bo li ser avakirina zemîna siyasî li hevkirineke xurt bikarin, em ê bikaribin pêşerojê jî bi hevre mil bi mil bimeşin. Berdevkê AKP Omer Çelik di dawiyê de diyar kir. Got ew her roj civînan li dar dixin û heger meclis nekeve betlaneyê ew ê qanûna çarçoveyî dernexînin. yapmış olması son derece kıymetlidir. Çünkü
تماشوان ایجا روژا 27 تیر ماه 2016 قامشلو چاوین خوالی سر بویره که هری به ایش وکر. ایرو سالوگره ده همین آتقینا تاخا غربی یا بجار قامشلویه. ده انجام آتقینی ده 62 ولاتیان جیان خوش دزدان کد ناوان ده 3 اندامین هیزن اولکاریا هندورین آسایش هبون 177 کس جی بریندار بون. ایرو سالوگره ده همین آتقینا تاخا غربی یا لباجار قامشلویه هریما جسیره صبح که به ایش بو بریا 10 سالان قامشلو چاوین خوال بویره که هری به ایش وکر پشتی وان کیلیان هر تشت بیدنگ بو او مالک ویرانی خوال باجر وگرد ده صبح 27 تیر ماه سال 2016 ده داعش کامیونک بمبکری ده دمکی ده کو خلکی بری خود دا کاری خواه لطاقا غربی یا باجر قامشلویه تقاند ده انجام تقین ده 62 ولاتیان ده ناو ده 3 اندامین هیزن اولکاریا هندرین آسایی جیانا خوش دزدان و 177 ولاتی جی بریندار بون. اف ده دیروکا قامشلوی ده یک جی تقین هری گران او خوین ریجه. جبر گرانی اوی دنگ تقین لحمو تاقین باجر هات بهیستن. دنگ ودان اوی گهشت نسیبینا باکور کردستانی جی. جبر تقین باندورین مروی و مادیین کور درکتن هولی و دهان مالبات زاروکین خوانده کرن مالباتن دنجی زرار دیتن جمالباتا که دی یک جاری ده 9 کس بون قربانی هینجی دیوارک لدورا تقین لجه خامایه لسر وی دیواری بزمان کردی ناو قامشلو او دیروکا وی تقین نقشاندن او دیوار یک جتشتن کو شاهدیه وی دیروکه دکه هروها به همان بونه شینین قامشلوین روج اوای کردستان شهیدین تقینا سال 2016 کج آلی داعش و هاتن کرن و ده انجام ده 62 کس شهید بون به بیر آنین. پشتی نیورو مالباتین شهیدان لجه تقین کون بون و وینین زاروکین خواه هلگرتن. لجه بویره مراسیما بیر آنین به وینین 62 شهیدان لگلموم و کلیل کان هاتن لدارخستن. اندام مجلس مالبات شهیدان عمار موسا شهید کمکشی به بیر آنی او هاگوت زاروک می سیویل به سبب هاتن شهید خستن ده سرانسری دیرو که ده گل می کرد راستی گلک ایریشان هاتیه لگل آلا آزادی و تکوشینی بلند کریه جیانا خوش بوی فدا کریه و تسلیمی نبویه چالاکی به دروشمین شهید نامرن بداوی بو. تماشوان ایجاد لی پرسینا گلیستان دو کوده کو جی 5 چله 2020 وندایه و حتی نهاجی تا آگاهی جی نهاتیه گرتن پیلکنویا اپراسیونان پیکات. پولیس جی دناف ده 18 کس هاتن بینچاف کرن. ده چارچوبه لی پرسینه ده به کوردیناسیونا سردوزگریا کوماریا ارزرومی و جعالی فرمانداریا جندرمیان آپاریزگاه ارزرومی و لپازده باجاران لحرمی 19 گمانباری اپراسیونه که هفدم هات پیک آنین. دی پیواجویا لی پرسینه ده لسر گمانین که هن پیوندیدارین اولهیه دسوردان دی دلیلان ده کرنه و ل 21 ناونیشانان لیگرین هات کرن هات راگهاندن که پولیس جی دناف ده 18 گمانبار هاتن بینچاف کرن. لی پارێزگەها دهۆکەیە باشووری کوردستانی هەژمارێکە mezin a welatîyan serdana bazaran dikin. Lê ji ber nebûna mûçeyan bazar sist û lawazin. دیمنên nava bazarê dihûkê ne ku tijiya ji hatnûçûna welatiyan. Lêpiraniya wan tinê ji bo berêxudan û derbaskirina demî di nava bazarî dane. Dukandar jî bazarê beref nemanê dibînin dibêjin. Bazar wekî berê nemaye. وەکو بازار ڕاستی بازار هەندی گەرم نینە یا خۆش نینە وەختێ موچەی ڕاستی دن چەک باشتر لێت دێت بەس وەختێ گیرت بت هەر دیسا یعنی سستیەکە مەزم خۆ بەدگرت
گرمبونا بازار و بلنبونا برچافیا بهای کلوپلانو خرابی بار دارایی لدهوکه بویا اگر هنده کوالاتی دست خوش کرینه بپیچن. گرانتر لیتن بازار ده گران بیست بار گرانی کفته سر حوالاتی هجار یعنی موچه خورک و موچه تأخیر بنوناین و همی بار گرانی تخته ایک گیت کشیدن بو حوالاتی خوشی دیگر لکاب زحمتی نبازد خدوا كي هاولاتيك چه بيجم يعني هر زفري تفا دهتو چي زفري تفا بو حكوماتي راستي چونكو اگر باج زياده بو مثلا از دكانداري باج سر زياده كي مثلا الجمهور كي وقت بضاعها داخل بوتا سر زياده كر مثلا الفيري اوتوماتيكيا الدكاندار سر هاولاتي گران کرد اوتوماتیکی او بیت ارزان کردن جلا اکیدی آبورینا سگ بحث لوی اکیدی کد کوندانا موچه دم خوی دیاری کریدا اکش اگر سرکین بلنبونا بهایانو سزبونا تفگرا آبوری دبازاری دا تر و پیرتر هزار بیت اگر دوی او نفهری ما کردستان دا خلک ما وکی پیتوی موچه خود دم دستیشان کری دا ورنا گریتن کبزانیتن دی چنده و چاوا مزیقیتنش برنده جیک ناچی تشتی بکریتن او اگری لوازبونو سستیا پیدا بونا بازار یا وطن بونا فروتنه پشتی شر و آلوزین دنابرا امریکا و ایران دا بازار دهوکه توشی گرانیه بویه که بازار بویه جه بر خودان و دم براندن نکرینا کلوپلان. سیداد حبیب، نوچه تیوی، دهوک. لسر دوسیای انتگراسیونا لشگری و هبونا کردان دی ناوا ارتشا سوریه ده ریوبری راگهاندن و پیوندین هریما روجلات هلزوار میتانی ده هفدیتین که تایبت لگل قنال ما آخوی. هلزوار میتانی گود که هبونا کردان جبو پاراستنا هریمن خو گرینگه و تکسکر که دوی کرد لسوریانو بیپار نمینن. پشتی امزاکرنا پیمانا 29 چلی 2025 د ناوبره قصدی و حکومت سوریه ده. هزین لشکریین قصدی و آسایش دناوا وزارت بروانی یا سوریه و ارتش ده گاو به گاو انتگره دبن. اف گاو جیبر بداوی ودچه. ریوبری راگهاندن و پیوندیه یا هریما روجلات هلزوار میتانی بو جارا یکم پشتی امزاکرنا پیمانی لسر اکران ما درکت و پرسین ما برسواندن. هلزوار میتانی دازانین کو پیواجوی انتگراسیون لشکری بر بگاوین خوین داوی ودچه. يعني ايدي امكارن بيجن ام انا اندامي ارتشا سورينا يعني ايدي انتجراسيون الاشكري قاوي خوي داوي جيان دكي نتني جواني كردين جواني عربين جواني اشورين هر جواني كي غودناف شورشا نوزي تيرمه هدا خوست هبونا خو بزمان خو بچاندا خو باخلاق خو جيان بكيدنا قضاء عسكري ده يرو عيني وانا يعني دنا توغاي دنا يعني كسا قديش دربه نهاتيه قالي به حريمي جواني به حريمينا لسر پرسا سدما خوستکا کردان آتولیبونا دناوا ارتشا سوریه دجی میتانی اف برسفدا. نه آتولیبونا جوان کرد بتایبت جبو ارتشا سوری واتیک پرکورا. نه معناکو انه تنی جی واتا گوهارتن یا نبی سازیا واتا گوهارتن یا جلی خوی عسکری دانا گوهارتن. اف گریدای مافداینا حکومتانو جبو نتوا کرد و گریدانا بخدمته يعني كما وقت اني صار زمان كما جواني كرديرو خدمتها ولاط استوري بكن تجي اني صار زمان دهين صاله بري دما ريجيما بعزدا جواني كرد ارتش استوري ضربيان جبرغو هيز نتكرن كو اف ارتش ما في وانا زماني وانا مالباطي وانا ددي باراستن هلزوار میتانی دکسکر کوان بریار دای حتی داوی و انتگره بگینن سری و د سوریانو ده بپار نمینن. هروها دازانین کو ایدی شر نمایا و بریارا شر نپجرینن. ایدی شر نمایا و گرک نبیجی و امجی وک جوانین کرد و عرب و آشور و سریان دندوری توگای خدا امی دمجار پسپورتیا خباتین زانستی ده خباتین هین کراهیا پرورده ده ام خوا پرورده بکن و ام دبجبو سوریا کا نو سوریا کا آزاد حرمت داینک جبو حمو گلا و جبو حمو نتوا ور داین ام جی خوته دبینن و ام جبو به پشکتنه ام بخفتن جبر نبونا پرین کاش لبانکان دابشکرنا موچیان لعراقی هاتیه راوستاندن. سدما وی که جی بو
داکتنا آستا هناردکرنا پترولا عراقی ودگره کو پترول نزیکی نوت جسدی جداهات عراقی پیدا دکه. جبر نبونا پرین کاش دابشکرنا موچین لعراقی هاتیه راوستاندن و شاندنا موچین فرمانبارین باشور کردستان جی ندیاره فرمانبارین عراقی لبنده گرتنا موچین خونه لپروسیا دابشکرنا موچین لبغدا و حمو پارزگه دن این عراقی روبروی درنکدنه که جنشکا و بویه کیششی گریدای نبونا پرین کاش حکومت عراقی افچند مهند روبروی قیرانه که دجوار آدارایی بویه جبرکو خرجی نویج داهاتا وزی دترن تاویکو وزارت آدارایی فدرال نویسر فرمی جبو فیناس کرنا وزارت و سازیان درخستیه لبانکن حکومی جبر نبونا پرین کاش نکارن چکن فرمانگهان بکن پره و درگهین خواه لپیشبری موچخوران گرتنه اف قیرانا پرین کاش دی پلای یکم ده جبو حرفینا آستا هناردکرنا پترول عراقی ودگره گوشبر گشبونا آلوزین لشکریین لحرمی او گرتنا تنگا و هرمزی چی بویه لگوری دانین فرمیین حکومت عراقی دنافبرا جسادی نوتو 6 حتی جسادی نوتو 7 جهنارده پترول خافا عراقی بریا تنگا و هرمزی درباز دبه دمکی دکو داهاتا پترول نزیکی جسادی نوت جداهاتا عراقی پیکتینه دمها یکم ای سال ده عراقی روزانه نزدیکی 3.5 میلیون برمیل پترول هنارده دکرن و دهاتا ویا ماهانه 6 میلیارد و 485 میلیون دلار امریکی بو. لیبل نها هنارده کرنا روزانه پترول عراقی دا کتی نزدیکی 1.5 میلیون برمیلی. اف جی بویا سدما کمبونا دهات و راست راست باندور لسر دا بشکرنا موچان کریه. لعراقی نزدیکی 11 میلیون موچخور هنه که ماهانه جبو دابشکرنا موچیان پیدوی به نزدیکی 5.5 میلیارد دلار امریکی هیا لگوری تخمین روانگاه اکو عراقی دستپیکا گرتنا تنگاوی و نزدیکی 305 میلیون برمیل پترول جقباره هناردکرنا پترول خوش دست دایه که بهای وی دگهج نزدیکی 37.7 میلیارد دلار امریکی جالیه کی دن و عراق ماهانه نزدیکی 906 میلیارد دیناران جبو دابشکرنا موچهین موچخوران دشینه باشور کردستانی لدوی راوشته ندیاره که عراق دکاره پرانج موچخورین باشور کردستانی را بشینه آنها کمپانیای داناگاز را گاند کو پشتی لیکولین چاودێریya روشا اولهی و گرتنا گارانتیه یا ji destilata herêma Başûrê Kurdistanê û Iraqê wê pêngava hilberîna gaza lê Kormorê bi rengekî gav bi gav bêdin destpêkirin. Ji 16 tîrmehê ji ber xetariya êrişî li ser kompanyaya Danagaz hilberîna gaza lê Kormorê dabû seknandin. Îro malpera fermiya kompanyaya Danagaz ragihand ku wê dest bi hilberîna gazê li bîrên Kormorê bike. Hata ragihandin ku piştî lêkolîn û çavdêriya rewşa ewlehî û girtina garantiyê ya ji hikûmeta Başûrê Kurdistan û Iraqê wê pêngava hilberîna gazê li Kormorê gav bi gav bêdin destpêkirin. Li gorî kompanyayê ev gav bi armanca hilberîna gazê ji bo navendên hilberîna enerjî û elektrîkê ya Başûrê Kurdistanê û Iraqê ye. Rageşiyên li ser rêyên stratejîkên avê berdewam dikin. Medyayên Îranî eşkere kir ku hêza deryayiya Îranê rêya 6 keştiyan ku dixwestin di tengava Hormuzê re derbas bibin asteng kirin û ew bi paş ve vegerandin. Li gel girtina tengavê dorpêça Amerîkayê ya li ser benderên Îranê jî didome. Berdevkê Wezareta Derve ya Îranê İsmaîl Beqayî ragihand ku Tehranê daxwazek ji bo jinû ve destpêkirina danûstandinan bi dewletê Nêkbûyî re nekiriye û deriyê tengavê dîsa hatiye girtin. شر ایران و امریکا یه دگرتن آریین بازرگانیه یه ناوه ده بردوام دکه. لگوری آگاهیان دولت ایرانی دگرتن آریین کشتین بازرگانی لتنگا و هرمزه ده بردوام دکه.
آژانسا ایرانی اشکره کر کو شش کشتیان که مخالف بناف کر هولدان کو تنگا و هرمزی را درباس ببن لیری آوان جالی هیزن دادوری یا ایرانی و هاتن آستن کرن و پاش و هاتن و گراندن هن آژانس هندنجی دان زانین کو هیزا دریایی یا سپای پاسدارین ایرانی گلل شش کشتیان که تخواستن تنگا و هرمزی را درباس ببن باراندن لهمبر گرتنا تنگا و هرمزی امریکایی دورپیچا دریایی یا لسر بندرین ایرانی بردوام دکه درباره و مجاری دا بالیوز دولت یکبوی امریکایی لنتوین یکبوی میک ویلز شفوکس نیوزی را آخوی. میک ویلز دا خویاند کو دورپیچ لسر بندرین ایرانی باندور کمزن لکومارا اسلامی کریه و وها گوت دورپیچ لسر ایرانی بردوام دکه کومارا اسلامی بزخت که نفخویی یا زیدر روبرویه و دهمان دمیده آبوریاوی و ارتشاوی جی ایشه دکشینن لتنگاوا بابلمنده بیجی کوریا که استراتژیک آویه آلوزی رو ددن. شریدنا بر امریکا و ایرانی ده باندور راستا راست نرخ پترولی جی دکه. پشتی را گاندنا امریکا جبور آوستاندنا ایریشن لدیجی ایرانی نرخ پترولی برژه کبلند داکت. هری داویجی دگل بردوامی روشا بیچاره یا دنابر امریکا و ایرانی ده چاره نوسا تنگاوا هرمزی دنابر دانستندین ناشتیه و گفن لشکری ده مایه. بردف که وزارت درویا ایرانی اسماعیل بقایی را گاند کو دریه تنگاوی هاتیه گرتن و تهران دخوازه که جبو جنو و دسپیکا دانستندین بدولت یکوی را نکریه. هری داویجی سروک امریکای دونالد ترامپ را گاند کو و ایریشن لشکری ین لسر ایرانی به آوای اکیدمیکی را وستاندیه دا کو شنسکی بده هولدان دیپلماتیک. ترامپ هشیاری دا کو اگر اف هولدان بسر نکوین او بلیدانه که لشکری یا پرتندوتر برسوی بدن. نوبنکاریا سرکه جالی عمانه و تکرن و ولاتن وکی قطر، پاکستان و مصر جی تدبشدارن. ارمانج وکرنا تنگا و هرمزی و الهفکرنا لسر دوسیای آتومیه. اف داخویانی و گوتاکوت دناوا 24 دمجمیران ده درکتنه هوله. تماشاوان ایجا هوای گرم آکو پلیاوی هر دیچه بلندتر دبه. باندور لجیانا وانی کریه. نشته جهن کل هوای که هینک دیگریان بری خودان براوین گولاوانی. براوین لنافچه ریا آرموشی ارتمیتان و توشبای تجمروف بون. مالباتان لبر گولی دم در باز کرن. زاروکان جی بکتنا ناوا آوا هینک خوش گرمی پاراستن. محمد اوستاش ایکو جی قلقلی هاتبو براوین آمی که گود کو براو و گول باقش بون. اوستاش دازانین کو جبر قربالغی وان دیدیتنا جهه کی رو نشتنی ده زحمتی کشاندن و بالکشان سر بدویا به همپایا گولاوانی و بانک لهر کسی کر کو سردانوانی بکن. دی داوی ده سردانکرین گولاوانی بانک لهر کسی کرن کو خودی لهاویردوری درکوین و خوزایا بدو آگولاوانی بپاریزن. تماشاوانی نوچه تیوی لور ام گهشتن داوی بولتن آخواست پاس و متماشکر حتی بولتن کردن بمینند خیر و خوشیه ده.